Ndukethia mutegeri wa Meru TV na kugwate ogeni nkire gipindi gitu kia mwekoro umume kira gikujagira Jumamosi cionthe thaa 2:30 cia ugoro na aria twethera tukiaraniria na ekuru kuma ntere mwanya cia Meru bakethera bagitweresa uria bethithagia kenda bomba guciukiria boja ta ekuru na mbirigire ati tukethera tukithoma amwe nyuma yakwa ndina gikundi kia Karimaiga Kagweiria Karimaiga kira kiri ruterero murathankari tuthe tukibathikira tumenye rugono rwao na uria rukomba gutukiria tweja ekuru. Karibuni. Meru mugeni gitara kompeta wa Agnes Makinya ni mwandiki gikundi giki. Meru TV mugeni gitara kompeta wa Mangiriti Kirima ni ciari ndio gikundi giki. Meru TV mugeni mbeto wa Monica Gacoga ni Fresara. Aya na tukiambiria mbwethero kuria mbuga bwambirire gikundi nonto bwambio imbio atumire bona ibukwenda gikundi giki ya Kagweiria Karimaiga kiria gyatumire twambiria gikundi gikundi kithairwo kina baita muno kiria ekuru kintu kia mbere ekuru ibendo semania bakaraniria na riria ekuru bakwaraniria nije ibayana mathina na bagatetheka kintu kia mbere kiari kuswa utethio bwa muntu nonge katigati gia ikundi no tugintu kia mbere twambiritie na gintu gitawa merry-go round kenda at least mwekuru ariongero igakundi akomba kugura gantu na ni twambiritie jwe mwito juju number 1 na mbuga bwatumire criteria riko kwethira bugithurana ikithomo ure muntu akarakarite gikundine kana bwatumire mataratara juriko mataratara jo kuthurana jute ari na kithomo no ntu ekuru baria amwe batiuragia mantu ja kithomo ti bara muntu tu akethirwa akimenya kwandika marietwa akigikundi bukethirwa bugitikanagia bugikana werume batiuragia kithomo. Aya na mbuga borie chalidi ethira kwari na mathina jara bwakurukirite bukithithe gikundi kenu mathina atiuraga kuria ekuru gatigati ge ekuru mathina yetho ya muthemba na muthemba nuntu ekuru bagukaniria tukera na tugeta kwa Mangiriti na arua kuriungira kwawe tweja tugetha Mangiriti atira ngirasi ya kunywa chai Mangiriti atina thani ya kurumia ekuru nuntu twarugaga irio bingi tweta mukimo ya njugu twauga ituriungana ire tugure mwekuru thani 12 na ngirasi 12 au ange mwekuru agacingiritia ongongere ngirasi iu nitwatire ngugi turaguranira interview twakarakara twona kugura view twambiria kugura chiburia nene ndetho ndina murano mwende ya kurugira agina keijo na mwekuru andete gichuburia twendeye twagura chiburia cia ikundi cia ngurubu twagura na ikombe bu twaguranirite ikundi geto kireta na mbere na kuendelea maendeleo areta na njira eu ndia ukinya turi bo bukiambiria pare o amemba bangana twari o amemba 38 na thaa iji pore amemba bangana mbuga ibongerekere kana bwakarire o
Dai tuongerekere ikundi ni byagaukana tona tutiwa gwita twiithe mutu twa tukane tona ni utona pamwe na ndi be group mwanya ndi tukakara ucamania kaire bwijite tuyurike ni giki kwa u bwina branches to group mwanya mwanya buga kire treasurer no wika mbesa niwe mwikio mbesa koroba mba kwethira bagiseva na ukwe bareta mbesa cia bagaseva ibo seva gikundini kenu to seva mbesa na koroba seva maguseva ani kabekira kigina kiao bwega mbigere babulire ka bambendere kambekira gintu kiao bwega na bakire barakenda bakijuke ikariyo kangeta kubasura ikariyo ura bakundabe ndabanenkere ndabekira kabatokeria gintu kiao gikariyo ura banenkere itithina kwa boseva mweri kana kiumia kana na boseva umbecha uingana gikundi twamba gucokia na kiumia ka twakurukira kiumia arafu tukejocokia inge mwiso mweri gucokia ende gucemania tugasemania twituthe gucokia mbuga mbere sara gucokia ikugate gucokia yani njese mbesa ira tucebete kuromwe kuraga sebo mbesa cia waira keja kura December tukauga twike ende tukejocokia mbesa ira nyingi bakeje pejo kiumia tukejocokia mbesa ira nyingi twacokia mwiso mweri Kodara kwena interest na batethina bari cio interest chenu chuma mbuga kire ariko kire okibo tugaito kiba atue riri okuretete ukwijite gatiga kiumia nukuretete interest yeku ende interest ira tukothurania tukajukaniria kairi ende ni twitao na batethina banki kwa hiyo bodilete bo banki kwa ubo seva alafu bokethura bokeza na loans kana tukaya na yaroni lakini kwentu kwira tukauga tugaicokia tugacokia botethina mutegeri wa Meru TV twethura tukiona kanya ga kunogoka anini tugicokera tukethura turi na ogikundi giki gya kagwiria kari maiga bethura bakenderea gutwa rugono rwao. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya, kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingire thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited, tested, approved and trusted. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places.
Mutegeri wa Meru TV nkugwatageni o kairi twithira tugitana mbere na rugono rwa kuthikira rugono rwa Karimaiga kagwiria Karimaiga bethira bagitwira mbuga mbithira nkiuria treasurer atwire ethira na mbeca kwa wenja gaikarungura matrisi kana na ate basiva bethira bena bank account kana ate basiva mbeca chenu. Meru TV twithairwa twina mbeca uteka mbeca rungu rwa gitanda cie kuru no mwanga mbeca umarie no tutekere mbeca ngai nguga twina ngiri magana jaire ja 50 na mwekora twacitandika au tugajukia mwekora akajukia mbeca iria akwenda ageta agaikia biacara ene akaita ngugi egwe tuku iu ingi agatucokeria mbeca iria twiciere ningi twinthe au ndio kuona na kinya bangi na aru akaba shughuli ingi muntu aremerwo ikugwatithania iu no ntoni iu ingi ni ukaina bata ande uno twitana gikundi gietu na ne kurubatira mantu kwira tugira tucokia mbeca ibacoka ya mbeca na gutithina kwa urira randa withero ina mbeca koga abuganaga utira withero ina cash ki uga wengwa kasi yao areka tugana ciega twacika utugagana makurage akajukia ageta gaitethia ageta kagura ketha ikaburi ketha igauko ogira muntu akwenda kugura na mbeca eu ndugu eu ingi atucokeria baita yetu na tugatara ndugu iria ingi iria ajukitiria ingi igacoka arafu tukajukia kaire tugacokia akaunti na ingi ikathiuruka kibo ou no tuthithaia na itwana ekuroba kigwirirwo na itwana kwina baita tugeita ngugi jeu na ibendete ile itokara bwega batere mbuga ncoke kiri Agnes atwire kiri community kana kiri ntura yenu urabwithite bukiumba kumithethia gukurukira gikundi kienu. Okay, gikundi kia kawiria gi community yetu kintu kia mbere ambuge wala twambiritie bombere itwatetherie community mbere na kumba kuthomithia na akui nontu bwa kirasi kiria giatura undu igwa kurira skuru ingi within na tumana betu nao untu bwa jairi gikundi giatura gikuritie communities ingwetikio te munda jo muntu community jo temitira twabaete na rira banda miti ubateije kethirwa ye baita kwao lakini thai bakurika miti bagatura mbao ibaturikana iu ibaitengira bonete kumania gikundi giki untu bungi nabu iturithitie nguku itwagurite nguku cietu cia nkara na rira twina nkara twendagia turetu ba community tukareta ndukene iria cie within na nyamwe kurwa kaiga kugura nkara gwakwa no eje na nkamwenderia na tukuma nguku na itwagurire mburi cia togen na inya cio twina cio micie na kure kurume jaira inya iria ra mburi kwetu kwa mumemba fulani no kuona baka benefit na kuona iria ra mburi no turite onekanga akui na inya arenda kugura kaburi ateta gucwana ara twetete gucwana ara centroiment abeja bakagurira akui kibati otherwise gikundi gietu kina benefit ye community na njira nyingi muno. Aya mbuga kwe unge gikundi kienu kiomba kuthithia kiri bubu ingwa kumba guciokiria nabu apart from ngokuyu na any other thing alafu ingona bwina maguna bwina interview kuina mbuga kwina wange gwita kuina kana gwita kuina gikundi ne kenu eki kwanza gikundi gietu gia kaweria ara twita mbeca cia guturinga njeki muno kiwini ini bobo ibo tutethagia muno no tunara kunde tumara kuina aturiagwa na ndenjuma moci itwetete kuina Meru teachers ara gwe PS wejete ona iteta mukaribisa na tota tukana kiondo gitarira kende kiarara mwenda antu nejete na no twamukaribicire ake gutonya kieni no twanenkera 50,000 twana baita na twacoka twayagwa ire ikundi bia ejawa ko wini twato igotoma tukona baita gikundi kemono gikundi kiki gietu ikinite gukingi bugo kabere warengo kaindo kwira igitarira wangari mathai ajete na Nobel itweto irina ira na irote twamita ndegeri na kumbe gitare tukatiga kuina na gikundi gike itwina gukwingi muno
kauga mantu inyaga teja kuraja mono reke ndikarejete Meru gikundi kigetu ikyo kya mudaganira aramwendanto naitwa ero 50 na mbesa cia na wasikundi twa ero 20 that means gikundi getu ikionere mbesa cia 70 kumania na ndionge kindiki na tukoja twa boost table banking yetu mbuga na tuwa dai na 250 ira to ciarithania ira kwera itoma no inanjuma mosi twetete kuthonko Meru Teachers College kwi ageni gajete ona tugeto bainira na tukana ndete bwalikawa gugeta mukaina atubwalikawa tukari watuteta kwina Meru itwakurire na itwamenyekanire tukerwa jo turujo na ndi itije imbi twetete kwina twegwa tuteta kumenyera kenine itwaere bagoro manda tunaweza enda break sasa. Mutegeri wa Meru TV tukiona kanya kangi gakunogoka nini tugicokera bakethura bagitwa siri yao kenda inya batwe tweja ekuru tumba kwithura tukiendelea gukira tugeta kuraja. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kwerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni twojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na marije to neja kuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari chao kamata meri na kinyama dhandoko neto boraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterodhora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria teja betu baurokaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongero bichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home for services you can trust. Mutegeri wa Meru TV nkugwate ogeni okairi turi ruterero murathankari turi na gikundi gya kagwiria kari maiga ndene ya mwekuru umume tuthira tukiwe itana mbere kuthikira rugono rwao na mbuga mburia tia lady uria omba tutara tuja ekuru atwire siri mbi mbuga ere gwatirite gikundi kienu na tatumba guchiendereithia tuja ekuru inya bautwi na ethera kwende na umuhimu wa gikundi kire ekuru muthikeria wa Meru TV gikundi gya kari maiga kagwiria gikundi giki gekuru baba gekuru bendete andu muno ekuru kuma ome itwenda ekuru itwenda kugwigwa ne ekuru bejeta kungana batwi ituchwaga muno mwekuru kwenda utonya gikundi-ini gikundi giki tugwite mirango uro kwenda kutonya no weje tungane nawe
tuendelee nayo na ndimbo ituinaga pendo nayo maendeleo yetu atuthiithagia mikarire mĩciĩ na mbuga bara bate akwi ajo murathankari bara bakwenda gutonya ikundine bingi na au na guform bingi umba kuba utarororeko no bere be karibu bakeja taja turi nandi bakathikira ndeteria tukara nacio bakaira thirio tukuinaga na bagakara mikarire na tukabonia mikarire tukaragua nuntu tungugi yetu ne gitamanduni kenda mĩciĩ yetu akara bwega kenda na betu na bobanda kana ari bakara bwega no kome bakeja na ndi tukaungana nja ciao na uikarita ici yetu ndio watu gutetu mathuringaga akuru betu ibatigire kunywa ana betu batenywa nandi ibatigane na njobi batigare kubuta thigara ciorebi kunywa kumbaro bagamba meta kumbaro temea etawa ni tubaregane na kuringana no twathagana betu na ndi rakuga ndauga be karibu ndene gikundi giki kubakaribisha urore ome neje ndene gikundi giki gya kare maiga yakagwiria tumukaribisha kaya tukomba kuendelea na mbele na ora urekirwa na najuke ubanda kwambia gikundi ibeje atuna maenda watu na kenda takibeje ibeje bakaribishi tutingirete urikuka no uriku na mbuga kire treasurer mtu kethora na kwenda gutonya gikundine kienu kuri mantu jaria abateri kuthithia na abateri gukurukira kire uriku gikundi gitu gikurukagwa ninge wendera gugikuruka ukeja woria atongeria na tutukeja kiri meage tugikundite kya mutongeria tugacoka kiri kurubetu tukothurana tukaugangania na kwenda utonye gikundine na rikia gutonya kuringana na ara twaumire twina migitari raja service yo yonde turingana macio karante turingana macio gwita ngugu tugwita cie kundi weja tugagutara ngarama cietu atu etonye kundi negeto tonya na ngiri mugwanja nontu bwa gitari atukarite na miake au tutarite weja twagutarira womba guthithia into ya bio gona tuthithietie na nguo nyingi twicio mikathegwo kuona ngayu womba kuthingata na material yetu kathingata na nio womba kuria mbeca yu ugeto tuma nguo ciaku watonjaini na tu watonye kundine getu au ni utukara na mbuga Agnes kwithira kwina discipline cases ethira kwi mtu mbuga no ntupothithia table banking kwi mtu waura mbuga na mbeca na no ntubontu ubo kwamba kumira na tobomba kuthithia ambuga kire gikundi gitu ngerutererwa table banking na gucokia interest tutethirwa twina ene no ntukuru betu itwitanagia nabo bwega na tutiko tukarona lakini kukarweja kumira anene betu ibethairwa baije turi aja na itwethairwa twina certificate kuma office nego social services in case kukeja kumira tweta office yetu administration ikageria gututethia mbere gwita kuraja lakini tutethirwa na discipline cases kwa hivyo ni kuruba bega baba kawiria na mbuga Agnes tukithirikiria utwire kwina support buringienda kana gikundine boisawa aria bukinyite gikundi sawa ekuru ibendo karabakio na agantu na nukuigwa agantu kara twina ko gakuthundwania getu twingwa turiona inya support kuma kinya rutererwa Jambank kana sako gatutethia gaturinga njeki ekuru baba kethirwa bakiona inya gantu tomba kuthomithia inya na betu mono na inya mĩciĩ yetu igokira muno na inya thirikari county no twina uwezo na ina inya no itutethia inyayo kwethereje itangi ja biu tukaewa no tutetwinde twina nduje cia kung'ana nja tukomba gwika itangi tukata proje at least igitarira kwina riũa jariri tukethirwa mwekuru na ga kitchen garden ande nduje inya ira twethairwa twina sitting na bwega na mtu anda inya twinto njau tukoma lakini nyaja county komba kumerega twa itangi at least twatetheka na nde akuru ibenda gutethua utebio twina bio mbuga ibo kona inya twekirite nkunia nya nkunia hii menya icio tomba gutuma no to nkunia mo yuma ciringi 50 inya tukomba kugurirwo into biria bia transition bwega tukabangwa bwega togweru inya twi itu mutegeri wa Meru TV au ni
no twakinya muthia jwa gipindi gietu kia mwekuru umume tikana tukugwatanirite na gikundi gia kagwiria kari maiga ruterero murathankari gipindi gikwijaira ntuku cionthe cia Jumamosi kwambiria thaa 2:30 ciogoro ureteri ni wa Read Media ritwa riakwa ni Kairuthi wa Kinyua mwanka ntuku ingi.